Hello friends, Hastane Jobs YouTube channel Norotona Lamsago, Tini notification kam, TRBT ni Bishintina Katal, notification Korifika, Act Tarek Dos Mas 2022 Tarek, Te notification ka jara jara TET qualify iba, TET pass Khajatone Roni Bagai, Ted post day, categories vacancy, Katalokorka, finding as a notification full details on Lene. Posonka undergraduate teacher Nibagai, categories vacancy Zatongo, unreserved 469. HC hinge 104, ST hinge 241, the total hinge 814 vacancies tongnai. Graduate teacher jara TTET paper to first class roni bagai omongka. Tairo category wise vacancies jatongo unreserved hinge 1060 vacancy, HC hinge 362, ST hinge 932, the total vacancies tongnai 2354 vacancies. O duita post ni bagai online application chalanai 11 तारीख अक्टोबर 2022 सारी चाइतानि सेमी 17 तारीख अक्टोबर 2022 सारी चाइता जरतैनर ऑनलाइन एप्लीकेशन खायमानाय मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट टीचर नि बागै क्वालिफिकेशन लागै तैनरक टीटेट पेपर 1 पास खायजानाय तैनरक टीटेट पेपर 1 पास खायजान के नरक ओ पोस्ट नि बागै ऑनलाइन एप्लीकेशन खायमानाय ग्रेजुएट टीचर नि बागै क्वालिफिकेशन नांनाय ओ क्वालिफिकेशन खायै तैनरक टीटेट पेपर 2 पास खायजानाय तैनरक TTET paper to pass kajan kenaro graduate teacher post ni bagai online application khaimanai as living ke up to 40 years tai as 5 years realization jaknai SC ST physical handicap candidates oni finding kasan salary process narai undergraduate teacher ni bagai salary jaknai 16050 rupees tai graduate teacher ni bagai ke 20475 rupees rajaknai online application TRBT ni website thangai login khlaina apply ma khainai TRBT ni website ang video ni description rirnai application fee ke unreserved ni bagai 100 rupees tei ST HC physical handicap ni bagai ke 50 rupees rana nangnai important details online application ke naro TRBT ni website thangai na online application ma khainai te derajak tongo 11 तारीख 10 मार्च 2022 सारी चाइतानि सेमी te 17 तारीख 10 मार्च 2022 सारी चाइता जरतै नरने ऑनलाइन एप्लीकेशन चलानाय ते लास्ट डेट के 17 तारीख 10 मार्च 2022 तारीख सारी चाइता जरतै नरने लास्ट डेट तंगनाय ते फीस पेमेंट नि लास्ट डेट जतंगो 20 तारीख 10 मार्च 2022 सारी चाइता जरतै नर ऑनलाइन एप्लीकेशन नि फी रिमनाय अंडर ग्रेजुएट टीचर नि बागै वेटेज पैटर्न जतंगो ओ क्वालिफिकेशन नि परसेंटेज लागै नरकनि मेरिट लिस्ट दिखलाय जाकनाय ग्रेजुएट टीचर नि बागै वेटेज पैटर्न जतंगो ओ क्वालिफिकेशन नि परसेंटेज लागै नरकनि मेरिट लिस्ट खायजाकनाय हिंके फ्रेंड्स नरनगै मानखाना TRBT नि बिसिंतिनो अंडर ग्रेजुएट टीचर ताइ ग्रेजुएट टीचर नि कटाल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज नि नोटिफिकेशन ओ माहाय कताल जॉब नि नोटिफिकेशन नायना बागै हास्तेने जॉब्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब खालाय साबो खायदे तैनरो कताल जॉब नि नोटिफिकेशन नगै माननाय।